خیلی میگم یا وقت دادرین سترویکا یا وقت دادرین کافه یا وقت این رنگ تنگین هرس پیدا میشه دیگه چی خبره نفهمیدم دیگه دین در تاجیکستان بوده این روز اینجا پیدا شدی که برادر زندگی تو متهر قسمری در تاجیکستان الحمدلله خیلی گشتیم 6 ماه بود در تاجیکستان 5 ماه نختارش 5 ماه حج رفتم حج روز ازبکستان رفتم بعد تاجیکستان خلاصه کنم خیلی دم گرفتی قریب 5-6 ماه دم گرفتی خوش به حالت بنام 7 سال شده نمیجه مکه 7 سال من تست میرم میبینم من در روسیه هم باشم 3 ماه پس 4 ماه پس ماکسیم تیل باشه سلام علیکم برادر اسماعیل خواستیم یک سوال بکنیم برای شما در مسئله یعنی شما ما در نوارها دیدیم که مخصوص شما رفتین در موسم حج یعنی حج عمره ادا کردن حج شما در پیش کعبه یعنی که بیت الله قرضهای خود با کلی بخشیدین یعنی سبب اساسی همین بخشیدن همین قرضدارا یعنی که بگیم که همون آدمایی که شما قرضدار بدن یعنی که همش بخشیدین و خواستین که دیگه یعنی که تریبیت مقصد برگشت پولها نداشته نباید اخی سوال خوبه برادر نگاه کده اینجا میدونید سبب اساسی این یک همین نیتی که من خدم در تنهایی پیش خدم دارم همین مقصدی که موندگی بودم گویم من همین مقصد موندگی بودم که خداوند من به همون جای مقدس برده رسونه همین نفرایی که من قرض دارن که قرضی من چند و یک قرض یک ساله نبود و چندین ساله قرض داره بوده او قادم بسیار هم نبودن و قرض همگی 4-5 آدم بود او بسیار نبودم قرض کلام بود مقصد سبب اساسی چی بود؟ مقصدی در پیش موندگی روی آرامش خودم راستی گپ من چند بار زنگشون میزنم تلفنو من نمیبردارن دروغ میگن این اساس بسیاری بعد میدونی چه خیلی مثال نمی زنگش میزنی بعضش بود اگراجات بکر تعدید بکر و یا تشینه تماشابینایی که من تماشا میکنن میدونن ایرون شکایت کردن مثال مقامات داکی مثال من اگراجات کردم شون تعدید کردم شون برای پلی خدم زنگ زدگی بودم شه برای پلی خدم پرسیدم شه با رفت ایرون برای همون گپام خیلی کم عصبی شدیم قطعش بلندروی کردیم همون گپا را ضبط کرد و برد در ایرون مقصد شکایت کرد رفیقای گرد و بنای خودمان بود با بیگانه نبود خلاصه همین مقصد موندم در پیشم که خداوند من به همین جای مقدس برده رسونه به مکه مکرمه به مدینه منوره من همین قرضدارم رو میبخشم خیلی مقصد موندم و الحمدلله نازنین که رفتیم بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرانشهران در این قرار داریم در پلان دراگه بازگشت شرحت طرف شگرچی در این moment گرانشو محکم گرانشهر مشرقو ما طرف شگرچی گشتیم با فوتاتی مولای و هم رو میگن یا پیچه کردیم دیروز چرا همین 08/2025 قرار داریم در کازان مو برادران تکیه پیدا کردیم نمی‌راه برادر چی می‌تونی داری؟ ماشاءالله گرانش شگرچی را 100% برادران رها یگان کمبودی نیست فعلا با شوفیرو که چون با فهمونده سن سو سلامت میبرم شگرچی با پوش فورتون کردم به اون چرا یکا شرکت همین که اکای محمد شرکت اکای محمد اگر نیست این سق سلامت رفته بله الحمدلله بازوی خودم رسیدم ولی با بعضی خیتی رو پیدا میشه میگه که ای آدم خیر کرد دیگه نمیگه این اون معنی رو نداره برادر عزیز که این گفته است پروست هم سوالش دادیم به خاطر چی به خاطر که بعضی همین قرضدارایی که قرض میگیرن میگن که اکا 10 روزه قرض متی مقصد برادرش میگوی باورش منی 10,000 100,000 50,000 میبری میتیش تو دامو چند 10 روز راستی داری فهمیدی هم چند 10 روزه باید هم پول بگیری در جای دیگه بتی همو آدم متاسفانه چیکار میکنه پدودی میکنه تخت پدودار میمونی بعد این برادر ما گفته خش عصبی برای عصبا رو آرام کرده برای سری خودم من اساس مردک بودی همین سبک شدم دام باور کنی بعد از اون که همین قرضا رو بخشیدم که خیلی سبک شدم خیلی سون بوده فکر 83,560 سومان بود قرضی بخشیدگیم بعد دیرمش داد من مقصد خالی شدم سبک شدم عصبا خالی شدم یک سوال دیگه من خود الحمدلله حج رفتی ما همین خداوند ما را به همین روزا انشاءالله میرسونن یاد هست نه که سوال همیه که بعضی به نام حاجیایی که میروند حج مینن میان متاسفانه با همون زنا
бо ҳамун корои бад, бо ҳамун арахрӣ, бо ҳамун корое ки мақсад ки ифлосона мекунашон. Мақсад чӣ гуфтан нисбати ҳамин хоҷиҳо? алҳамдулилло мераванд хонаи аллоҳам мебинанд, бояд як чи биомӯзанд, бо меян мутаассифона ҳамун корро мекунанд. нигоҳ куда бародар Шералӣ, уҷа ҳабои инам аҳли илм будаги инсоно медонанд, уҷа ду даъват ҳай. яке аз даъвати мисол ҳаҷ мерав, баъзе ёда мера мисол ҳаҷ мекуна ба даъвати Аллоҳ, баъзе дига ҳама хел ҳастанд, бои бародари дапа секрам дига мисол даъвати шайтон ҳам ҳастанд. уҷа мақсад баъзе одамо ҳастанд ки ба хотири худнишонтӣ меран, ба хотири корои риё меран ва ака Аллоҳ ба Аллоҳ месупорем одаморо аввалаш. дуюмаш ки нигоҳ куда ҳар инсоне ки рафту ҳамун маконои муқаддаса диду ҳаҷ карду омад, характераш алӣ шидагӣ несту чӣ ва фақат расход карагай, мақсад ҳамин як масъала ки агар рафтору характераш алиш нашава ҳаҷи вай қабул нест меган. Просто раф як гулярка гашт. ҳамин хел ака некем ин да дасти Аллоҳ ай, ҳаҷи ки қабул меша, ҳаҷи ки не инша ба Аллоҳ худаш қабул мекуна, мо ин чиза ба Аллоҳ месупорем, ин чиза мо ҳичи гуфта наметонем. некем ҳама одамо агар ақл дошта бошанд, дилшон бояд аввалаш ба меҳнати кардаги худшон сӯза, ки мисол пули кам расход намекунанд меран ба оҷа. дуюмаш ки ман намедонам одам чӣ хел дил дошта боша ки рава ӯ қадар ҷоҳора бина, ӯ бо бия ҳамо амалои пешинаша такрор куна, ӯ бо чӣ куна, уҷа мерай ку ака, уҷа вообще вақте мебинию мефаҳмию, бо фаҳмидагӣ боши, хондагӣ боши, пешу борави ҳамун ҷои хондагита бо бини ку вообще дига ошушения вая гуфта намеша ака. вая ман нақл кардам, ҳозир нақл кунам, тамошобин мебинам мега ки дуруға ягон вай дора. ин чиза бояд рава, ҳар як одам бояд ҳамин сидқан рава, ӯ бина, ӯ фаҳма, ӯ чӯ суат кунам биёяд, ана вай худаш ба баҳотия. беҳтарин саволро ҷавоб додӣ. ба хотири чӣ савол додам? ба хотире ки аксарияти ҳоҷиҳои ҳозиразамона мебинам дузан сезан мегиранд, истифодашо мебаранд, чикор мекунанд, мепартоянд шу зино бо ҳамун кор, бо ҳамун корое ки пешина мекунанд. ба ҳамун хотири саволро додам. аксарияти бо бачаҳои ёши худмон мераванд ба ном ҳоҷӣ мешаванд, мераванд меоянд, ҳамин корро дашт давом метиҳанд. ба ҳамун хотир бародаро апа охарое ки ҳаҷ мере меоӣ, ай Аллоҳ бутарсе, яхе одам мечтад мена ки барава хонаи худоро бина, зиёрат куна, бигарда биёя. нигоҳ куда дар ҳамин мавзӯъ соҳиби Табрезӣ мега ки махӯр соҳиб фиреби гумбади амомаи зоҳид. зоҳид гуфта ҳамин ҳоҷиёву муллову ҳамин муллое ки салаи калон мемонанд, соҳиб мега ки фиреби, соҳиби Табрезӣ мега фиреби ҳамин одаморо нахӯреб, мега мабодо мега ту соҳиб фиреби ҳамин одам нахӯрӣ, мега ки дар гумбад гуфта, ки дар гумбаз гуфта масҷида ҳаст, гумбазо медонед, мега ки дар гумбаз, ака гумбад салаи сари ҳамун муллоро ба ҳамун гумбаз шабоҳат додаса, мега ки дар гумбаз зибемағзӣ садо бисёр мепечад, яъне ҳамун гумбазам калон ай, не ки аз сабаби оне ки дурунаш холӣ ай, овоз дар дурунаш баланд мешавад, садо метиҳад. бо дар ҷои дига ҳофизи Шерезӣ мега ки як ғазал дора, ғазал дароз ай, вале ҳамин чор мисрашагун ба сай ба фикр мега воизон кин ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд он кори дигар мекунанд. мушкиле дорам зи донишманди маҷлис бозпурс, тавба фармоён чаро худ тавба камтар мекунанд. ҳамин мушкил ҳозир мутаассифона дар ҳамаи ҳамин мо ҳастае ки мисол ҳамин одаме ки насиҳатгарай, тавба фармоай, не ки худаш ба гуфтаҳои худаш намекуна, амал намекуна. барои ҳамин иношам ба Аллоҳ месупорем, Аллоҳ ҳамаша ҳидоят куна. фақат мардуми азиз Тоҷикистон ҳамин мегӯм ки зудбовар нашаванд. ман риш дорам, мисол фиреби ҳамин рише ки ман мондагӣ, мисол фиреби ҳамина нахӯрем, фикр накунем ман риш мондум мулло шудам, ё ки сала мондум дастарам ҷелак пӯшидум, фикр накунем ки ҳамун салаву ҷелаки ман ақли мана бузуд калон мекуна, ё ман ягон мулло шудам. я инсони оддӣ қади кӯчарам метавона биёяд сала пӯшад, риш муна, хича мулло гира рава. фақат шумо саводи ҳамун одама, тарбияи ҳамун одама, рафтори ҳамун одама нигоҳ кунену,
мисол баъд бовар кунен ягон масъала қатъи пеш равен муроҷиат кунен зуд бовар нашавем. Ман дар ин бора чандин бора гуфтагим ки мардуми азизи Тоҷикистон алал хусус занҳо модаро хоҳаро зуд бовар нашавем, фиреби ҳамин гуна инсонҳоро нахӯрем. мутаассифона бисёр шудаган аъсоби нададарини интернет беҳад ҳамин насиҳатгарои ба насиҳат муҳтоҷ бисёр шудаган. бале аъсоби ҳамин духтарои ёшмо ами одами зиндаги қабл аввал зиндаги худша обод мекунад, баъзеёш мебуранд насиҳат мекунад ки ина мо бурмадем зиндаги мо то ба зиндаги зори ба худо яхеша мебинӣ ки муҳтоҷ ба зиндагия фаҳмидӣ дар тори экран ами худ асоби на ами хоҳарое ки моро тамошо мекунен интернет дар вақтҳои хайр медонам ба чӣ сабабҳо ғарибӣ омадагин. бовар накунен, бовар кунен ҳаёти рӯи экранӣ ва ё ку уқа ширин метавонад, вале дар асл талхтарин зиндагиро ҳамон инсонҳое доранд ки нохе гӯем мисол зиндаги талх доранд ва ё лаззати зиндагиро намедонанд чия. шумо зудбовар нашавен. якум очилат эҳтироми шавҳар, эҳтироми хусру хуштомандтонро ва эҳтироми падару модаратонро дар ҷои аввал гузорен. иншааллоҳ беҳтарин зиндагиро пайдо мекунен, соҳиби фарзандои нозанин мешавед. иншоаллоҳ лаззати зиндагиро шумо мефаҳмед агар ки эҳтироми шавҳартонро ба ҷо беред. ҳамин шавҳар розӣ боша ку, ҳамин шавҳаре ки ай занаш розӣ боша любой корро мекуна барои занаш. барои ҳамин аввал розигӣ ҳамин шавҳара ёвед. бовар накунед дар ҳаёти рӯи экрани ҳамин блогерое ки ин имрӯз лиш бимана дар ҳаёти рӯи экрани бовар накунед. ё ки ҳамин ҳастан насиҳатгорое ки бале боз мебинем ба рафти авё накунед да пример метан дар баъзеҳошон ӯ примерои ваё дуруға. эйна ман айшум ҷудо шудам, фаберлик да кор да даромадам, соҳиби қапл шудам, соҳиби мошин шудам, соҳиби хона шудам, рӯша сиём мекунам. таҳшако айсаг умр қарз дорад. ё ки конкурсбозош ина мо 10 та мошин мондем, 100 та мошин мондем, ба номи Аллоҳ конкурсбоз зеша медам, оташ нони хӯрдан да зорай. имина ай шаҳри ваҳдати хидмонай дар рӯи экран ҳамин хеддодувой кара мегардад конкурс. ай саг умр қарздор ай кучук нон қарздор ай мегӯянд ки уно хе одама қариб 10-20 одама мошинша гирифтагӣ фрев карагашон кидат карагашон ин михи аҳвол қатяндо охир ваё хичон ду танга да зоран ай киҷо туда мебурора мошин метаву хона метаву чӣ мета мисол пир райдаи хеле ҳам зудбовар нашавед. хулоса тамом. خب یک سوال دیگه بود در مسئله یعنی که دوستان داشتن وطن چیلی که ما در نوارها در تمام شبکه‌های امی دو روزه اخیر که پنهشید اما اون دیده ایستان که یک زن یا اینکه یک مادری که در مسئله همون کلخوز از ناحیه کلخوزو بود یعنی که ناشکری خود بیان میکنه و حتی تنقید میکنه و میگه که مثال من دیگر تاجیکستان نمیام یا اینکه من از وطن بیزارم. در این مسئله شما چی گفت؟ همین خانه خودت سمیه که زندگی میکنه بین همین فرزندای پدر مشکلی است. даже падар қати писараш мушкилӣ дора. мақсади гапам ки шарт нестай ки ҳар каму костагӣ оилаи худта бурорӣ ба сини ҳамсоят нақл кунӣ. ахмақтарин инсон инсоне ҳастай ки гапи хонаи худша берун мебурора ё ин ки аз берун гапа мегира дарини хонааш мебурора. мақсадам ҳаминае ки ҳама одамое ки ҳамин ватана пас мекунану пас мезананд ва ё я ахмақанд. мақсад ки дига ва ё одаме ки солим ақлаю ақли расо дора ва аввалаш тамошо намекунад. дуюмаш ки тамошорам кард барои ибрат мекунад. барои ибрат. ҳамон одаме ки ватана пас зад ҳамин одаме ки хонаи худша модари худша пас зад дига чӣ мегӯяд? ва ёро мебинӣ бо ябора давлатҳои пешрафтаанд вале бо минусҳои худшона доранд. ҳозир нам гуфтам ку ягон оила бехатогӣ намешавад. лекин ахмақтарин инсон ҳамон инсоне аст ки хатогии оилаи худша мебурорад дар берун дар ҳамсояш нақл мекунад. як рӯз як ҳамин духтарчаи калонем мақсад ки хӯрок кам мехӯрад, хӯрок кам мехӯрад, иқак мехӯрад, тамом намехӯрад, ноз мекунад, ҳар чиз намехӯрад. баъд ман ҳамин як видео ҳамун кӯдакҳои фаластина мисол нишонаш додам. гуфтам нигоҳ ки духтарҷон, нони хӯрдане ки ҳозир ту хӯрдестай, ноне ин ноне ки ҳаст дар рӯи дастархон, як хел вақт қоқа, як хел вақт молоӣ, ҳамин чиза надоранд. аквай кӯдак авай ҳамон қа чиза ман ба нон мисол оварам вая.
бояд ҳама одамое ки ношукрӣ мекунанд ай ватан бояд ҳаваёрам нишон тии ки е мардакои хуб нигоҳ кунед ки нон надоранд ҳамин охиран мо нон ёфтесем хурдесем мисол ё ки мисол шаб хоб намеранд ором ба тарсу ваҳм хованд мо кӯдакон шав то саҳара ховай алҳамдулилла ҳама тенҷай гуфта порӯи по хованд бояд ҳаваёра камкам нишон тии ки нигоҳ кунед ин ту намехӯри ҳамин нона мисол ин ино зорам ба ҳамон нони ту мехӯрдагӣ ҳамин хелгап як бор дигар шамо камуди боша бахшиш ҳама сада зинда боша баҳодират дар рафти суҳбат агар ягон гапи хато гуфта бошем дар охири суҳбат узр мепурсем ай ҳаматон ва дар шабакаи бародар монтоҷ такси обуна шудана фаромӯш накунед мо алҳамдулиллоҳ омадагием дар ҷоям бародарем ҳозир